velika mi je čast da sam došao u ovako veliki klub, evo od samog dolaska i na stadion. Vidimo o kakvom se klubu radi i sigurno da sam počastovan i nadam se da će ovo biti dobar spoj kluba i mene. Zaista došao sam motivisan, odmorio sam 2 mjeseca od fudbala i spreman sam za novi početak i novi rad. Jedan veliki iskorak u karijeri i ogromni, sigurno da probat ću da iskoristim ukazanu priliku od upravnog odbora Maribora koji mi je ukazao i kad sam prvi put stupio u kontakt nije uopšte dolazilo pitanje moja želja i da li hoću. Oko nekih malih stvari smo se dogovarali, ali to je bilo to. A vjerujte, između Kragujevca i Maribora imao sam 5-6 nekih ponuda, zaista nisam ni razmišljao o tome. Htio sam još malo da odmorim, ali kad je došla ponuda Maribora sigurno da sam rekao to je to. Kažem još jednom, dolazim zaista motivisan i jedno čekam prvu utakmicu, prvi trening da upoznam igrače, mada onako od kuće već naravno da sam postudirao, vidio malo ekipu na koji način i šta funkcioniše i šta na kraju krajeva i preuzimam. Normalno ne dolaziš na posao a da kažeš nemam pojma, pao sam s neba. Tako da evo, napravili smo neki mali scouting, ali opet sve kad se to dođe uživo to je opet malo drugačije. To zadnje sigurno da nije lijepo, da je već koji je 9. 10. kolo sada, a već 4. trener da se mijenja, ali evo, nadamo se da će ta, što se kaže, 4. bar sreća biti ok, da će potrajati i da ćemo zajedno surađivati duži period. Pa mene nekako u karijeri ovaj period između septembra i oktobra i kači, da tako u ovom periodu sam preuzeo i Velež i 24. septembra sam 23. preuzeo u Kragujevac. Eto, sad je 7 dana potrefeno, 7 dana je malo iza, 1. oktobar, ali eto, to je taj neki period prije reprezentativne pauze. Sigurno da ono što mi je prvi cilj jeste fokus na prvu predstojeću utakmicu Domžale, a onda poslije toga sigurno da ćemo imati 14 dana koja će nam jako dobro doći, da se upoznamo ekipa, mene i ja ekipu i sigurno da ćemo to onda na najbolji mogući način iskoristiti. Pa evo, vidjet ćete sigurno od prve utakmice onako kako ja gledam na fudbal i kako igram. I kad sam vodio Gošk, koji je klub koji je u donjem dijelu BH Premier lige tada bio i igrao sam bez obzira na način i koji sam fudbalera igrao. Igrali smo napadački fudbal, igrali smo za gol više, to se nastavilo i u Veležu, Sarajevu, Kragujevcu, tako da navijači mogu da očekivaju fudbal na gol više, naravno uz kontrolisanu odbranu, da ne bude da igramo neki divljački fudbal. Na primjer, prvu sezonu u Kragujevcu znali smo moje ekipe da odigraju 4-3 i 3-2 i tako, pa smo drugu sezonu malo to korgovali, bilo je dosta dobro. Uglavnom, kažem, gajimo onako posjed lopte, želim da ekipa kontroliše posjed lopte, da imamo dobru reakciju po izmjenu lopti i da probamo da igramo u većem dijelu utakmice i presinga. Pogledao sam i prije dolaska 2 utakmice, ove 2 zadnje utakmice sa Celjem i ova utakmica sa Murom. Pogledao sam te 2 utakmice, tako da imam neki uvid onako, ali opet kažem sve, jedno je gledati od kuće na TV-u, a drugo je sasvim nešto uživo. Vidim da klub ima dosta stranaca i probat ćemo, evo, po meni da napravimo prije svega jednu homogenu ekipu, da budemo to zajedništvo na terenu, da vidimo gladne momke. Ja uvijek kažem gladni, ali ja volim da radim gdje želimo. Ja zaista poštujem njihove karijere sve, ali mi smo sad trenutno u Mariboru i trebamo da gledamo samo kako Maribor da napravi uspjeh. A to što je bilo i gdje smo bili, gdje su oni bili, zaista to sve poštujem, ali sadašnjost je naša realnost.